اندام کمیته ابریوبر یا پکک دوران کالکان گوتیه مسوگرکرین آزادی فیزیکی عبدالله اوجالان و تکبرین کمپلو یا ناو نتویی گلکی نزیک بویه اوی ده سالا 27 ده تکوشینه که به باندور و برفره بمشینن و بسرکبن. دوران کالکان دیار کرد که دما در باسبوی ده نامه عبدالله اوجالان گهیشتیه بردستیوان و گوتیه Öcalan di derbarê çareserkirina pirsa Kurd de li ser bingeha azadiyê û demokratîkkirina Tirkiye û guhertina dewlet û civakê pir zelale û bi biryar e. Em her tüm dibêjin heta niha em li gorî biryarên rêber apo tevgeriyan ji niha û pêve jî wê helwesta me wiha be. Kalkan dibêje tekoşîna li hemberî komploya nav neteweyî ve guherî tevgera demokrasî û azadiyê. Ev tekoşîn di sala 27 de wê xurttir bibe, berfirehtir bibe û kûrtir bibe. Em dixwazin di sala 27 de encamekê wergirin. Me gotiye sala fînalê. Tekoşîna sala 27 wê bibe sala misogerkirina azadiya fîzîkî ya rêber apo bi gotina wî. Duran Kalkan gotiye jî armanca me ev e.